Hello, in tâm thoại em. Cái tút mình cho hay, Pu Nun Fela Chawngthu, rồi sẽ rong kala. Hey, pu siam thara ne na kom na. Mi zau te, zau fa te, ang ti nge kan chan chin. Ang ti nge mi zau ram zau fa te. Lu sei alo pian chua dan ram ri chung chan te. Kan lo ngai tlon ni. Oh, thiu lo kalang. Lo ngai thang mi dang hi. An mi dang te chu. Karon telang lawang ama bi kha ya soi khamo kan longai thadon ni thadawin longai thang ke chu interview han pa ngai lo zoe se lai pa kan ni ani interview te an siama de khan de kha kan longai thaje lang a that je zofa te ang ti nge kan ram ri te zoram ram ri te Burma mana ang ti nge ti te ti khan an biak na te indu chuan khati emi khami ang lo ama khan in lo en theng opposite thara chanela khan ke chu kadu na chin kha karon la ti khan ama bi ka kha en du awangin ama bi ka video kha karon la na chana ni mo zofa te ang ti nge kan kalkong ang ti nge kan dan ti kha a video kha karon en du wang ni mo sim na kalom takasena ni dia USA India na aron kal thei hi kalom lutuk kan lo thir zel dron ni lo ngai char charang kan rawa in khowela zofa te zong zong kan hi story te hi hetia mi fin mi tlom ngai mi mel thra mom mi tua mi thiam kan nei te kan in chuang tur ani mo kan chuang takasena ni ke phe chu mo kan chuang lutuk kan phing na te hi zong na thak te tan mangai lamo in sel na te mo kan tan lu lu tu wangin in sel na te nam khat u naw kan ni na te hi in sel na te mang lo ila pum khan na in mang zel ila zo ro dam rang ro se Pu Nun Fela dam rang ro kan tong tai so se la che lom lu tuk ni mo thì lệ ăn lẩu xe lẩu thì này xiết lẩu thế lẩu ăn này lẩu ăn trong xiết lẩu bơi liên tục ăn thì không tiếng này mà thì thế anh say gì đó là này mà bớt xem thằng này anh cầm này mà bớt xem thằng này India nào mà khá rồi sẽ news làm phong trình khá channel thế khá lẩu subscribe là like comment share lẩu bơi vắt rau mà anh hi mi phil tất cả này đồ ra thế cả chút gì na an fel lu tuk mo unaw angin min entry na ni mo ani te bon be fel tak me film tak ani current te siama ama hi an fel lu tuk mo fel tak ani mi tlo mai tak ani ma po hi an te zau tak ani ka ma chan chin po ka sai du ni zong kha kan chanchin dik tak kha iwen a kan thlin ta boka ti chuan in me ni khat kha mi ting chu kan zoba chuan kan ho tu te na mi ti an hin helai huna kan chin hi ru na te ne ethnic group conflict mo an ma ni in kara boy na ate zoro in phi su na kal pui mek lai ani awangin lam US lama hopu te lama te kharim na palai na kha adik ti la ba soi tur kun thalo ni mo ni chun mo thang tu pu siam thang na en kom na hi mo UNB khi chuani min she chiang to khop ne ya ma chuan min she lova sang ka zo som roka decolonization an tuan khan indigenous an tam tak oppe om te kha independent victim mon dia kan ti te an chan go to independent lo po an chang vector an hai ni amar chon han sir chiang khan mi ta oppe ni noi lo ma ni ti so ka ma ro chu chung si ma po chon kan lo la tel ve lo ni ati ra khan pathian za ra zo ro lan pang phoi tu ten pu ar thang no ya kan si lo thei lo wa
le ahun la shoi tu te khan thei pato pin iwena an lo zuk zual kowa an lo zuk thlen ve a khilai nge khochak lama khian india mar chaka te barmarama te barmaram helam tlak lama te khatiang khanin indigenous people nam tlem te chimral mai the kan lo omani ti kha iwena ten lo zuk thlen ti chuan iwen chuan in nama mi lo chiar khovel nama mi lo pong chok ve to a chuan vo in keng hian min hre chiang em to a kan buan hi kan din mun po an hria an ti tu po a le kham zong in documentation te tin zong khan kim an ti tu ra hian ti to ni amaro chke ma ni zo hian kan la me hriat lo ba chu bang chun amit cheng ami hring te nge pon ti tu kan nei ve chung kan responsibility ang ta chu kan ti ve te po hun ta even lama hi chuan anh tiếng cái kan tiếng cái mà đi kể kan pen Chili con lẩu xịt lẩu gì thì ô kể kan pen xí lẩu phơi tập tất cả này kan nei vok lẩu thì kan so even big okay nia ti khan I kada kan so even big okay nia ti khan I kada phot ta ti khan I bulami te zo tur kala ni chawa wangin zo tur poi mo lutu pat ni ta ne ya ni kina ka zo don se ya Mizoram mi zong zong so Indian an ni en ni ngai ngai te so an ni en ti te ti ngai India sarkar en huda ti te Burma on te zong zong mo Burmese ti in zo ro hin ti ngai a huda ti te le Assam an buai te meram ri chu bo ro ve la te so te bo so zo ro ko hin chin fel da in shia ni an so ka chi da chu te po chu ka zo ne che a gur na ya ku ma chak chai ka ne trick fi la te che ole nia zona ka akhir viawa tu na mizoram pe chu kum sa kha sa ko samre par MNF le India in peace accord siam na tang khan state here kan ni to tin kan ID zong zong te kan thil zong zong hi India citizen thil ve kan ni kum sa kha sa ko le somli le pasaria mizo union hunai tuni khá bộ lộ khá lộ cơ to sáng khá có sum sari le pa mi a indi kan ne khá tiang a thil in zia a kum te han thil kha chuan India tik tak kan ne amaro chu vo India in hemi phe na hian ke mi zofa te mi zo te hi kan dik na chan vo kan chan ngei tur hi thu po o mem ti lai he po mo chu ni ta kan se kwal deu zo anga kum sang ka zakwa le kum sang ka zariat le som sari pakhat le sari ni kha British expedition ni ta lusai hi so tu chuan sang ka zariat le som ko a khan lusai hi strength kha chu British khan an ron la ta ni a chiang le nga chuan kum sang ka zariat som ko panga a khan in British India anti British in opjin ram chu a khan min da lu ke ma zong ka zong foreigner kan ni ve kan ni ke ni ho kha ti chuan in kum sang ka zriat le som ko le pariat kha south le Musai Hills kha north le south kha ta an da ti chuan in amalgamation ke British notification British order British sovereignty British power kha Assam province min da lu ve ta ni chu ta chang chuan thil kha kal boi so ta a nia he thil hi buluk tak hian kan thleri appointment ka hria khalai kara khan ing dan nge local ve ti kan zir chen appointment me ma Mizoram tam tak ta po hian hemi kan power nature tak kan ti ten kan thi pil lu tak human right kan ne yang chi te po ngay tua to lo hian in trong kam tam tak kan nei china a kan si deu tua tua tu chuan in kum sa khat le zakwa somli pasari khan British chuan in India ram kha chu san to don ni ta chuan a in a chu san don khan ram pahni kan ti te ram pahni lo pian thar tu te a khan thil tam tak khan a ron siam ta partition oma India rama
so history de wa technical de ne ka uluk takin min ngai thak sak khan do de ne ka ne ti chuan in kum sang khat le zaria sampua pare ta assam province min lo da ta ne ma se min lo zir chia ni chu british ho khan ama chuan in british india khan en ko te an ti chuan in min han en chui so zela british army reporter te foreign department le kha kan mu the ang kan han en khan ke ni hi indian kan ni lo mo kan ni lo chen zia le an bula omatan po british kan min du lo zia kha arun nang chota a ti chuan 1935 kun sana zakwa som thum panga khan british pa te nu sei te kan ti me ang khang ho zung zung ka excluded and min da to excluded có phim the war mai british india update velo Pu Nun Fela Chawngthu sai chun mo british india chuwa mi thil ni tu ra sia kan lo set lo sia mo ye ma ni tlang mi te pon ni se me lo mi te pon ni se to se kan thil kan lo set lo sia hi an lo pui te kan lo a wa mo zofa te om kan chan tu te pon ni se en kim kan lo set lo sia te hi oh khan british india ni tolovin british crown mo british lal family ro re na ba kan hum dai khalai ka mi tam takhian kan shilova shadi ka ti na ni lo tam bo ran shu tho ti chuan in mà ni chan tu po se lo hin kan lo wa kwal vel bai mai lo ni e interfere lo kan ni na po se lo ko bin mo family in tra anti anti kha ka ngai sang tak sa nei thop the bang o governor no ma Mizoram some kan ram ri chung chang a po ni se eng ma kan lo se lo ni mo chuan mizoram borsat te ne kan boundary ni em ran sai le do adon ni administration ni em constitution ni em amma ni ti lam zero khan mizoram kha kan kalani misai hills ka khalai khan kan sai ki chu british india min da assam province assam kha state and lo province chaw ni hey boy kan thresu ola có phim the war mai ram de tam kan ti ta british who be plan mi de min op na ta na an boy mo ta assam khan honga so wang chon kham area kha province ti ta mai ni so wang chon assam kan ni lo assam in a province mai chaw kan ni kan ti den ti kan chu tiang chu kan ni ta chuan in excluded on in the excluded on in the khan british india khan po wa nei tolo na chu ara ni ke tolo Expedia is the place to add. chu ngai tha tu ten kan share ta na tha ka te a ti chu 1947 india independent act khan section 7.1 close sia khan thiam tia british crown colony te tribal area tu zong kha british power british le na ni kung kai na an thu nei na zong khang kha ve in chang na to kha ti ta ni kan zo ta ni aleps ani chuan in a on sia ber chu kai ni kha min lo chu as ni reng ti na ni chu sia kha mi section 7.1 close c kha chu wang chu kai ni kha na kan ni thiam tak kha tiang political science te law background nei kan lo no wa zir sang pot kon bi ni tro ka kan te an kha tiang kha ni ta ti chuan in kha kan ding mun ani a indian independent act section 2.1 a te 1818 a te po kha ni india om thai tu ama sui le kha ama ro chu british india ina op ti ani ta section 2.1 a te po kini chu khatiang kon ma khan 1930 government of india act ancient work khan min lo chu de to british india ni lo de so ma section 2.1 khan ni lo khalai de kha thu boi no om ani chu chu uam angin kanai khia u khen ina mi tam ta ka po ani
oh la in ngai te the chuan in section 18 na khan a ron jek te la British India khan in India chua zalin khan ram kha buai mai lo nan khan in British in alo em kol dan enge chu in dan thar anei ma chuan dan hui khalo adopt chu ram khan siam ni ma se kha section kan in khan kha India lo piang thar khan in kha dan ve a adopt awang khan lu sai hi si India ram ni op process ti lo ben mo asan chu 1947 India independent khan kan ding hun kan sia Mizoram lu sai hi kha thi la kan tel ve ka lo anuwa border committee kha India so kha ring na siam ni non som chawani kha India betur khan chuan 1947 independent khan kan tel lo shim shim ani chu Indian ang khan maro chu kan say ang khan a tribal British in lo op na zo mi tang ro chu kan lo zalen ve to ti chuan kha kan say chu du chan chu ka say to ni ang khlai te a khan Assam Noya Assam province min da tu chu British power ne 1898 Assam Noya Lusai Hills district siam tu pokha British ne Mase 1947 section 7.1 clause here and power zong kha automatic in chepe kami role kan te mani din kan situation kha British to po lo ma mi no kan din kha nge a onga e din lo ta ni kan shete lo ba kini a zir sang zo India te khan kan shet lo na den chen khan min kai lu chok ta zel ti na ni chu ti chuan khami ni kha chuan in even khan mo ahun lai ram khan in sovereignty chana min ngai lo ma se a dikta kin treaty kan nei tu ni India le lu sa hills ka chu kha in rem na an siama khan Mizo Union khan point number 6 a khan kum som nu a India changa chua le the nang chi mo Pu Nun Fela hi mel de tha se patuak tak ani mo after 10 years ti kan se kum som nu chua le kha anita kan in rem na ve chun ong tu ra khan lai khan adang zong kha chu di tiang patuak ram noi mi kan nei te hi le ka thiam India ram sarkar khan in chuang tak zer nei bin ron lo khan lu sai is ron lo khan lo pai bo ta de 6 schedule wala min da khan atil ta lo ne chu wang chuan in legal ya kan thir chuan pu siam thara po tang bo ka India nen Indian na kan la nei lo chu ma thil di lak lo hi om ve hi chu ni ta ti kan kau cho zela 1966 a ram boy lo chu ka chu ta po 1986 a peace accord ne min kan lo sin de chung zong a po chuan international law mi dang a thian te a kom te karan ti lan lo na san cho an topic khi thil khi ang ma ni bak lo mo ang ma ni bak lo din an thil rim do na mi lo chu ni lovin an topic khi chu tiang in a sensitive bak lo mo chuan MNF in state in min lo ui le chu po chu MNF ka party khatani MNF mi lo party MNF mi mi lo mi pu kon ni do bang chuan in peace accord ka kan kal dan tur ni lo ba peace accord ka chu India constitution wa in rem na ni el pakhat ne nam le aram anga in rem na la thil lo in thing chu atop ne ni ti kan afia to ka Pu Nun Fela Chawngthu hi ama thusai hi felger Assam police ka pangalay ni ka nundan san iyan ta alla buhay hey te na te so hey Assam so Mizoram so kan ta ti na tiang mi dang thusai khi chu mo
เนี่ย就是你这里随便我看 British 后看母毛打挑เนี่ย将大家了解你大 foundation na nila 比家里数过来那个甜莫来那 karantilan law na siya na ni 打你地皮นะครับอารู้องฟังเนี่ยถ้าช่างเดือดเตียนแล้วพูดมัน เนี่ยถ้าเตียงหันสวยดอนจนเนี่ยจีนมีอย่างเดียวเล็กการ political history กันสุดที่ละไงอ่ะ British กันกุมซะBritish กันให้มีลูกชายรังกันตีเฮียนทั้งเด็กกูคุณซิลจากกูเข่งควรzofa ที่กันเจนจิตแค่นั้นเองกุมซะเขาจะเรียกเลยสมมาคัน colonial list แต่ละข้านี่ list อะไรนี่มันเสียมา boundary อ่าง vậy nôm khó mày có chuyện lâu có chuyện ngày lâu tới bộ có rất chua có rất cái tiếng history thật tắc thì tú mà nó sẽ ngày lâu mà nên là trong lâu xuân mà ngày tháng nuông khóc mày mới đang có thể làm chuyện cái chứ mà hạp về chỗ kia này làm gần mặc anh thì tới cái mà anh rất thui lâu mà ba lo thui rất thui tắc hàng lâu history zong anh yung nghe gì mà cái đó cái chuyện long chuột thì nó mới còn sao đâuที่จีนที่กันเราเนี่ยอินอะไรนี่อาบะที่จุดนั้นเราก็เราบ้างเดี๋ยวให้เรื่องเดิมนะครับทำการลงเนี่ยที่ช่วงนี้มิสเตอร์ไลน์ตัวผมหมดตัวนี้เราจะขนมบ้างที่ช่วงนี้ข้ามีข้างรถเบลต์สินี่จ้ะ July August ที่ช่วงนั้นรถเบลต์ตากับวางคานกันอูนาวตัวนั้นช่วงอาหุ่นลายช่วงปูพีนตีอ่ะที่สิ่งลูกชายที่มีบุกมาครับกูเกียนตีนหุ่นคานี่อ่ะ นี่ขัดอันนี้อ๋อ August นี่ขัดอันนี้ ตีแต่ปนนี่สวยโฉดแล้วนะจนกันเชื่อกัน Saturday เด็ นี่ กโฉดที่รู้ตุกะทิ้งปุ้ยเฟื่อนเสียงเตะไซมันเตะทิ้งนายลาที่โม่ขัดเตียงเรียบเรียงคันที่เลี้ยมามาที่คันเจ้ารำคันที่เจริญวะจนกันอูนาวเลิกเช่นขัดรำชุงเตลนี่โฉดตาขวางคันเทปตัวปิ้งอินส่งของคันมุสักจะเรียกเลยสมสรีคันผู้เป็นขวยเต้นอันจุกรุนค่ะกันช่วยไปกันไม่รู้วิจิตรปนมันค่ะข้านิตาแต่จงคุณสักเลยจะเรียกสมสรีปักคัน inner line regulation ค่ะเราเสียงตาใน British ค่ะเจ้า inner line regulation นี่ boundary นี่มอจุดดูนะ1873มั่วจาก inner line regulation นั่นเสียงตาเนี่ยชุดตาจน British เขาเลยซ้ำนนปังที่ปกขาดให้รู้สึกเขาปวดเฮียนี่มันหล่นแล้วก็ตัวหล่นมุ่งอ้อยเนี่ยมีที่ไหนเนี่ยตีคานหันเรื่องนะบ้างที่เสียงไม่inner line เสียงเลยไม่ขันตัวมันเนี่ยที่ช่วงนี้คุณสร้างขัดเลยจะเรียกเลยสมสริปังอาคารบางดาริจุนเสียงตามาเสียคานเสียงมาคานผู้สวบปุยเลยละเตะอัฟปาผู้กระคำเตะข้างเขาคานเก่าทับด้วยกันนี้อันสักยาอันนั้นที่จู่ๆ inner line อินเชียปุยต้นนะอันนี้บางดาริบัวไม่ที่ตาจู่ๆกันปีนเชียปุยนะอันนี้วางคานที่ช่วงนี้คุณสร้างจะเรียกสมสริปังอาคา Bengal Eastern Frontiers Regulation ข้านันรถเตีย British ข้าboundary ข้าเสียไม่รู้ชุ่มชื่นอะไรจ้ะมาเสียมีโซ่ที่เชียบคุยดีกว่า boundary ไม่เทียนนี่จ้ะที่ช่วงนี้อัสสัมสับเตเลไว้ที่กันทันทีไม่เตียนนั้นดังเข้าข้านี่รู้สึกเรียกข้าเจ้าเสียอัดเสียเนี่ยทิ้งปุยเฟ่นั่นเลยพวกเสียข้าวางข้านั้นอีตะวางข้างกันเชียดเหล่าข้างรำรีรำสังดังของตัวเทียมตะกินสังขารเรียกเลยสมสรีปังงานหัวหลังขจรกันรำรีส่วนตัวเฮียงอัสสัมโหข้างกันติดเตียงอัสสัมสงการปุยหมอข้างก็
General in Council เขามี Foreign Department อาคารรำไปเสียงทัดทินเราดี hey thu tục lắm bằng anh tổ đô na hey zo na thak te u nang chak le thang iti to la ang u e phing to ang u nau takin en to ang u tu po ni se u nau kan ni ti kha hey kan thavek to a chuwang chuanin hey ke mani kho chak lam angin nam le nam angin in kanin ka ang kian online on in kap to la wang u nau tak kan ni ti hey tu na ma fel son le anh sẽ to ang khan rồi trong anh hay lại tiếng anh sẽ to tôi đang á anh sẽ không thể lâu nữa cho anh cái nào cho anh sẽ không hát rồi vâng mà phải là trong thủ buổi bui để rồi trong anh buổi bui hàng hiến mình rong thọ để rồi pha để u nào để u sẽ in sẽ không tắc càng u thì cái khác rồi sẽ đúng nè cho nên là nên đúng nè cho anh kita ni siam thar chana la khan pu siam thar chana la khan azawai khan linga khan omvek ni mo ke chu he mi chu a tha ka tilo to ka ama he mi ama hrim hrim a thusoi hi ka chana la da ka du wangin ka ron siam na ni mo chu wang chu ni min lo the mo la me dang ka du lo ti ra ni lo in an thusoi po thang ama po thon nan zo ta mà bố khi anh bị máy bị chín lâu hóa tập chín á anh thu kia anh xây xương cái lão niệm mò rồi cho nên mà phải là trong thời đâm răng rồi sẽ rau rồi đâm răng rồi cắn chân búi răng chân cắn chân vai yên rau nát sa giống tới rau rồi còn nếu vét cái này nằm bùm khăn nằm đủ vét cái này thì kha cái bên có đơn sấy này có thốp tắc có sắc trâu này u nào cái này thì thấy cần sẽ vét cái này mò rồi cắn chân vai thì kha cái phần hết ta trăng có đủ cho nên là cà phê sử dụng trăng còn sẽ về đó nè thì cho anh mà làm pan dẻ lín cái làm dẻ đó này thì cái còn sẽ được anh sẽ thật khó này sum này phải trong pan sẽ cái support tăng mom rồi sắp tới cái này mà sẽ cái làm nào trăng lại có mình sẽ tên mà sum này phải áp bây giờ rồi mà cái support đó này anh này thà là dùng sẽ anh phim na te anh thỏa anh color anh tram bằng anh tụi hạ lòng mò anh bồi thế anh hun tắm tất xe cái anh cal don đi hết tiếng hen để cho đâu được support đi là cái support nói thật vậy là notification akan modify in our line boundary ni tian ron pela ron pela heta general income sinan letter nena kan compare chun an notification asaminan ron chu kha ai ai chen la la an ta lo ni chu mi zo ron po hian she ila ka du ba enge kan chak lo ong a ti dil ron documentation 1933 ron por pian yen kan chak zo ba ni achan chu kha 1933 a Pu Nun Fela Chawngthu thà khó mày mà nó trong cái màu này anh không nắc cái về gì à thì thọ đó này phim bậc anh này mới rồi mà tiếng anh này thì bớt thật lẽ tuổi thì mình thiếm he nó vang nó tụng mò khăn châu xiêm là khăn đi là ăn điều tiền lộ khăn cắt chả để xăm khăn rồi để là cắt chả để mình vẫn này tóc rất là này thì mình thiếm vẫn này rồi vàng cho ăn tiêu đi bộ cái anh phải chết là sướng sướng anh đi cho cái tiền affect à khăn thôi đi cái khăn thì lúc khăn cảnh sẽ làว่าchuột thì đồ làว่าtiền sẽ luôn ăn đi rồi việc này nó mong cho là bôi bộ mà sao cho unity thế này trên hiệu sản phẩm mò yêu kia thì bác con thấy sẽ thật tốt rồi nè Burma hiện trên hiệu sản independent thì cái dây thì nằm được rồi anh thu thôi mình tiền cả trên khang cả political history lâu ông tổ ông cắt soi trên hiệu sản Burma này lâu gì thế tin Burma kan tiền của anh là tiền muốn mà lâu gì thế kan soi in 1947 February Panglong Agreement and Siama Khan Kami Ma Khan in
India independent rona wang khan Burma helaya 1935 Burma ashana chu chi khan Burma khan ram pakhat ai nai ve India me wa chu ke ni po zalina min pe ve ro ti kan British ange na ni amaro chu abun lai khan British Prime Minister khan Kamrama tribal te ne Indian ne se ko chu independent khan aram ti chat lo pe thelo tu kan sheve kana ke chuan Panglong Agreement hello piang pa 1947 khan chuan kha Panglong Agreement khan right to equality ni no article khan chuan cái điều mình thiếu mặc tara cái này thế bạn này thế tôi cái này chuan tunan sai ko chin federal democracy delta vekane amaro chu kan nó còn là dễ lấy tôi đủ sắc nó có là kan mizo ku chi ni sa om te khan thin trim har hi ka te cái phật dễ lắm phải 1947 na ve khan September khan Burma constitution kan siam ta chuan an ron pe chen de to khan Panglong Agreement ni ko ka apoi na khan right to succession anti after 10 years an chua theina turang chi dana kha constitution khan om ve turania ka chin le san to chin hills khatel tin state boni ve lo bo state vector ni lai kan arwa right to equality ni ta lo ka chin te san den state an ni lai kan chin hills ka chu bà phình lo thusawi cho ariat mo amit khap le hey om dan mo che zia amel dan en ro pum ro te ken bà phình ti cho ariat rong mo bà phình lo chu kan pum ro hin en la he en thau le thuk mo ani ti chu dang sai mai ni mo officer cái tiếng em president ông đã cái attack sa cái mà cái tiếng làm bao cái cái là chân anh thấy à bùm rồi thoát ra phim box mà anh cái bài hiện mà khi là cho thấy cái tiếng rất so tak se ni ni pui ni mo tak sa ki eka karan se ve do ni chu sum mi na mo ama he lian tha bio lian tha fit dok lang ka nga ani fit sari le ai fit sari fit nga le in ji sari in triat vel kan ni mo fit nga le in triat vel kan ya ke adik taka chuan tu man social thelo international law pon social thelo declaration pon social thelo enge international law pe chuan amaro chu veinian kal pe ko sang nen chan in chi kwa ama Panglong Agreement angan kala bang khan even pon tu na anin ka na hi hel am khove ram dang pon hel am Mase enge chin hiu sian independent and mani ram la chok tu rangi no ai thla je la au ve tun se chuan political history lo thing to chok se chuan ni hero ni ve dei tum ai let dei ni chu al